tugeze hano i Rwaza ngo muri uru rugendo rutagatifu duhugukire kwakira impuhwe z'Imana, kwinjira mu muryango mutagatifu w'impuhwe z'Imana. Kiliziya yatugeneye muri iki gihe cya yubile y'impurirane y'imyaka 2025 yo gucungurwa kwa muntu n'imyaka 125 inkuru nziza imaze igeze mu Rwanda. Nk'uko mubizi, umwaka mutagatifu wa yubile urangwa no kwakira imbabazi Imana iduha mu buryo bwihariye, harimo no kwinjira mu muryango w'impuhwe neza y'Imana, yihanganira icyaha, ikirengagiza ubugome, igashimishwa no kutugira kandi ukagaragaza impuhwe utubucibwe, nk'uko Yezu atazanywe no guhamagara intungane. Twamara kwibagira rero tugakomeza kwinjira muri iryo riba ry'impuhwe z'Imana.
Yesu, iki cyadutanya